Nar Kenyam be akamal ka Nuer online TV channel. Anda manduni chan kwa nyamle ya nong rwa ina gwasame. Take a job maybe cornerling ka Dr. Martin Elia Lumoro. Dr. Martin Elia Lumoro no take a teacher la ni activity ya latka kor gwasedan ka Nuer. Bana ke link ka jalere mane but Kenyam chana mandana chalat gwasame channel ya calling. Man chalat ka lere me. Gore jina no bi channel bi nyane di ko ken. Bantin kon lat rodian gwada banaka linkel cause ke very important to godliang. Would South Sudan Cabinet Affairs Minister Shwale Dr. Martin Elia Lumoro. And South Sudan Cabinet Affairs Minister Dr. Martin Elia Lumoro shalat ke jelar ngonena. Jana mali jana jatin mal ngoda teka. Jana mal kene jiak no tala mal mi ci jeek jene ne dial ngay ke jeno tala mal mi ci jeek mala mo jaten en mala mo male cha tan karon kina dangre dual badda ke Dr. Yang Machar jene peace deal jaten ana ken ku me ja bañ pin ci Dr. Martin Elia Lumoro ana ci ku me ci defan ke ku me kirmi yadit yala do ne Jani peace remain lifeline. Jana mal ngoda teka mal kana konjek. He defended the government progress in implementing the 2018 peace deal. No. Bangay kone la togono en menshal ke implementation of the peace deal ngoda take a doubt ki take rikten. Ngay kone tamatala mala titray which ka South Sudan no shere mangai kona ko ri kwan ke long kan ko kon lat karodien wone ke yen Dr. Yang Machar kan dial no tele mal mten bat ngode ko kume kirm yadit ko je defen te ga jom chalat gwasme no speaking at a symposium jointly organized by the Chinese Embassy and the University of Juba. Lumoro said the revitalized agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan had provided a framework to silence the gun and restore political stability after years of internal strife. Jenny na gwan michawaitin mishari aleka Chinese Embassy ala kume China kana kume South Sudan kulela Juba University chicken Dr. Martin Lumoro cha chaltin lo chawra jen winimi jana kuma South Sudan ngode atere malga medan e chatan kan malka na je ka jar mal jatin so ko kujamo jana man chala te kuma ke kui agreement ka medan e chatan ron kin dang rol badda ke dan me chatan kam Dr. Machar ken kirmi yadit jana jatin antam na ko ba kur ba japal no tela man me bela wagre wika South Sudan no ka ba political stability ba je restore ko buj bagwa no ko korun ka mi che kor ichika ngwana long re wika South Sudan janta dan teten kana roche long ka tin ko kien chet ko dong da lar no Dr. Machar ba je lun bat chalar je no mal jene jatin no ngode teteka ngay kondi ala no ala implementation of the peace is very challenging right now. Ngay kono no de malo de jala let rekel me di chiriang me de lat ko ngay kono no tingwana chicken wokel no atuga ka unification of army force wona ka public financial reform kind preparation for the national election the reality no chaka jaka jenche me ngay kono no eno bi malbe ben no re wika South Sudan chere me ngay kono wodete dial de karialeka Lumoro did not directly address the pace of the implementation, but he stressed that peace is not the task of one institution alone, calling it a shared responsibility across political, religious, and community actors. Jo chalat gwazo me ude shalka me Dr. Martin jani katoka la anu ba mal ba jenung jani shilaram kel la ne dial okay jani shilat institution ga kel no shilat kirm yadit karwa dong de mal de jenung so gor ne dial no big participate
need content la jilwa quote communities kan dia lana ram mo mi de take a responsibility ke me dong de participate ka jan mala mo no gor ka je ko ndo badana de do daro nyam ka je gor ne dial janena me ti dial kon gor ke long start from roadmap to hospital, from scholarship to technology transfer. China has stood with us in practical ways. Jala do ne dial ti gor ke une ke Chinese ni ko ngai kon China tin kon lede wi ka Sudan lede ke shari lede dual wal ken tong wan ko kien ka mana scholarship ne bo ke kwi technology ki ta dan de naun yam ko jere wi ka Sudan anyok gen bo China ki kum China che chuang kel ke kum Sudan no che indication mo che je lat gwad dan cha choltin kum China ki embassy China re wi ke juba en lumoro point de te ke jomo chalat gwasame no chaladone gen Sudan citizen must see tangible improvement, okay, in their daily life, including access to education, healthcare, and economic, all these things jenagor jeno de kanen anation kontila je South Sudan ko dong ba lani ja bang no te ke mi gwa mi ba no te ke development ba no re which ka jano telamare which again without visible progress peace will remain fragile. Mala jeno bi mal britin ka cha mal cha jeno jeno makeli jak tin kon la kan dial ko ke telot ko san mal point de no chere tin tam right corner kan ngode national election kana lat so the reality jeni ngode teka kedio bar jeni mal kana jiak mal jaten bar no ten jen kedio matot so che jo me che jelat and point and Dr. Lumoro chana matot kuma lar ke kwide be en wude me no shire ngai kondiale Dr. Lumoro chana ngai ka gwaze dan te ke remark michalat ke queen en kon la Nuer dio je chi kondiale nen no me dan e shalat jen che Nuer che ka la de no te ka Nuer ti chung kel ke kirma yadit ka Nuer chung kel ke kirma yadit chiri ni ne ka gwade dan che galat ngai kondiale ngai kondiale te kon e shalat shalaro ne genetic 9 counties till our style ke 7 counties still are friendly ka 9 counties to ke we Nuer dang bang wan den kontin chi chung kel ga kirma yadit ajane chi kan chung kel ga kirma yadit ka we dang baro chung ga kel ke kirma yadit lo te ka under kir ando be dane chana che ke level ke je ke che ga divide ke je jo nyu da Nuer am mo mete ka counties ni tin chop ka bang wan ka chai ji gono ti ga to ka counties to ton de je mo kere ke de ngaje no chi chung kel ka nga chi chung kel ga kirma yadit ajen do be dane ye che mishit kana mo che jelat ke je chiloy nen to wande je long ba kuma dane chelat ko rami mo shina che ka dak re wich ka South Sudan ka jano rami mo mi dong tere kuma ka siane nation war chi barar ka ping mi dit bel ke je ngo ngumala re de mo ka je kon dial ngai kon me dana choralat Dr. Martin chwaje la jor long ka tai dana chelet ke je me che Nuer che ka dak ki che ka divide nyu den wodi me che ladam fonde jen shi mo gwa mi jak okay so Martin me che lat chaluk Nuer dial wi mon mane mote entama kwa dong jin mi chaji falika dong de ji falika ka ta dan ledin yin kuje but me chala chi ma ba forget Nuer ka ta dan e Nuer che kala jor ka ja akajen bone la dien o che rami mo ba mi she kwen bane ke shek Nuer dia o je ke nyan Nuer je kwen lo chere mi Nuer ba but te chalat medan cha ga look but after that me Nuer community chi ka banyal can chukan warga ikene tup ko de Martin de ja watch re watch ka South Sudan re kuma ka kir but chwa je no Nuer konte kwa je condemn cha blood no ken bane me chi kala da wache gwa ken ku gala ben condemn no cha Nuer cha ka divide ka me dane na ka Nuer kana ser teram chi rode jech abel ruac abelar no Dr. Martin abelar no kirma yadit jami je che jalat that thing kana jal teram chi lat ka ko nega dane chan nang Nuer kirma yadi dai which kanaser new the jeno de ja condemn but ken benyal so warga de chikana bogor ke ta chi Martin che dor belat ke jeme ajan cha ben gwejo longono chiko den jech ka we jen wo che chuong angu mi lat kan mishit kana mo jen wo Martin cherek che jalat so cha chu bujigo no ne Martin ala thok jen
rami mo hu ko tok de riet jo on je wala na me sho je ne rami mo me dan kullu na je lar gani je ko jen tele choice so be dilat so ene mi chibin ko kuma ko rami mo me kwale ten je ko tedon lele me ka lele me so tele je choice the same thing bone me lat ke jen tamen o lat jen o male lat je male kene je male ja tere wi ke South Sudan te ke chuang ba ko tin continent kenin kon ko lat kitin lar ke je so che jel ke wide che mala randa jal wide tama dong ba malare la jen bejelel otherwise jen a leader mo dong de to go de lat but tin ya lade lat ke ne ke je netin kon te kel ke je so chimatin je jo me che lat che men chana ngach chala no jen mal jatin mal ken liu bad jen ne non bana kef jen tela mal me de lat a party kel ka te partner ko kien te ke jor one institution leda mal ka logone ko kien jen na mo che chuang so a cha blin kit mi yadi dong de wo ke ja na me am dong de yen ling jo de na ban ling gwas me no ban ra che ke kwi wut kamen jen me wud me jen wud me sha yen ja yen kir ma yadit no ja yere wi ka South Sudan jen cha yen ka do be yan ke je no yan je ko jen te ga jom chalat but chana min charbe chana min dan min chalat gwado me chan je min kel do be dan en chalat ke je wude mene shale Major General Kodlual Arech jena former special presidential envoy ka pibor dia chana right ka kwida ka kor gwatan paiwe jen wa close relative ka President Salva Kiir mayadit jen chalun ka kor jong dang jok te konte chaje yen ke je ko jen te ke jong dang jok ka tijen chaje lun ka jen tele chach mi cha lade mi cha ke kana chach tele mi cha lar no miladira but cha jo cha wini je best simple as that no cha kap chong anteme no jaramadan en ku ko right kwiden wo ngumi cha lel ki ngumi tuok jen aram kel mugwan marka kirme yadit ka jawdana chalat gwasame mugor dongde yente ka ngide no wude me ko jene general akollu ala rech mi aram kel mi marka kirme yadit jena wacha kona president private secretary ka chwaje yen waze dana security force yan je ka jen shankaro ka pai badak pai wa katel explanation mi chala no do badin yan ga jamo kiyangu mi jeng mi chala tre wechen winami kan chagla ne ja just cha yen je bang cha kem ne cha yen jen awa a permanent figure ka a one chan community ka warab state a one chan community dio je te ga warga mi kan gor me chang mi shanen te ga statement mi kan ma gwase da ne kum ugana me chikan ko kan tok rewe ka South Sudan me nyin kan ka na ka kaje keji ala one community ka one chan community chikan warga gorno belkan kirma yadit ko jen community diana kalamo ala jen warga chikan gor no ken kono niam ko jen kwi wut kana me chalke general akol lwal la regione chikan warga chikan gor kira no nene kira jina tama moji kum Uganda moji jeyo kam jeyo to ngwan ala wala ramke la bude anika kudang raw US dollar ka deni tin kon la deni SSPDF gad jane don buran ke real ki tarib ni lo tel yori jekan ka ji Uganda bura mane ka kudang raw US dollar minyo den wodi nedin kontin pay ke kir ke nedin kontin wanware wa ka maki wanware wa kanak so ka kuje mo warga mo chikana bogor ka jen gwade dan mimo chagu jeno chikan kaira kir mo yadit ko en ram la community du bige gwaro gam don gujino chi expect ka ajo kan no jini gorun jen go binad be kan gre ko malar kan no ngum pay kum Uganda mo ka pale gat tin la gat so Sudanese nyu de jen o jen che kan kaira lo chikan chunkel ke kir so ka jo mi chalat gwase me ka jen kwi wut kan right kon go kwi de me ala Major General Akod Lual jena wa permanent figure from the one chan community no our state
Shaul play a key role in the 2014 peace negotiation that ending fighting between government forces and the SSDM Cobra faction, a rebel group led by General David Yao Yao. Would a weak economy work of Gwasi dan and taken negotiation and shuka dwell Kana Yao Yao rebel group Yao Yao ran Murle. Major Kaidor Yao Yao. General David Yao Yao Major Kaidor Chudame, Jarameda and Shuko, right? Can Yao Yao, and Okashu Karodi Linkashu, Lloyd Jan the Alchotes coach would match Yao Yao, Nungre Kume. Gen Yan Yao Yao and Tamateri Kuma Kashuman Tama, a Jen Woodmanang, Yao Yao, More Wikajuba Kob, Tekamalke Kim Yadit, and on a low Ramidit along. No. Kawade dane Sha would me charge yen a kir, me charge yen. She one shan use group, she can statement, she can a lot, she can you would shall come Bullmail, Vice President for the Economic Cluster, Dr. Benjamin Bullmail, she can have gone, Jaramadan and yen Major General Akolu Alarich. A can jen yenamo, no, she can Dr. Benjamin Bullmail, you know, a jin yen would a man. Okay. Wa mtuogwaze me ataye dane shi lual she retaliate kadobe dane cha Uganda People Defense Force cha deploy which ka South Sudan ku en lual che lo longa me cha la ne kir jala dano mishala da shi mugwa tide gwano de ne itin kontila South Sudanese de ka pel kwalo we nong ne itin kontila ji Uganda. Shortly after his arrest, the Awan Shan Youth Group issued a statement accusing Vice President for the Economic Cluster, Dr. Benjamin Bullmail, of orchestrating Lual detention. The group claimed it was in retaliation for Lual opposition to the deployment of Uganda People Defense Forces in South Sudan. Chirgame chikona ngachi no chan roitin wena already. Gwade dane cha kum Uganda nunka paediok, she pointing at young chikariak bone no ngume de kum Uganda de jen nongre wicha ka South Sudan one ka jen paediok edan minyo de gwano lalual yan je ko jen statement je make look the Canadian content Uganda take content sha deploy re which In March, the South Sudanese government invited the UPDF to assist in stabilizing Juba and part of Upper Nile State amid growing tension between President Salva Kiir Mayardit and rival First Vice President Riek Machar. The decision sparked public debate, with critics warning that a foreign military presence could further complicate the fragile peace. And a major to again Gwase Dan, Major Kiir Mayardit, she gorno besos dan beje right dwob de dien akajen paido ge dan shu kir shoji UPDF chugo re which ka South Sudan ko biga be nyen ka nuari ka panal state kana some part of Juba chit ka equatoria gwada dan te jukuma spela yoten anon kare wi ko jane ba mal ba jenong kadwal Kiir Mayardit ka ta dan shi ngwane nuari ki Malaysia Nuer kontin la hali re wi kana ser ko chi nyen ka kumede en Kiir Mayardit choji Uganda chugo chunong so majakon ko di and all the foreign military present in South Sudan no ka ko bikan wer bikan kabana ko man no kan o bikan South Sudan bikan benjaka stabilize new the jengo chi Kiir Mayardit she gorno be South Sudan bejedak ka jen gwase dan me she kono shu ngach she chu to kono chi Kiir Mayardit che payment che jetok paynetin kontin ladeni Uganda jen mu ko lan linga she take rwani to ngwani sha no shu general lwalan ku kon right kwiden teme chu statement chu you make ka joge Kiir Mayardit no meladimo shagwa shadegwa no de dordo dien mitte wede dien de jen ngre woche be woje be jabri aleka ke bana be ka banak wuda me ko general kelka community Kiir Mayardit chuagu jeno dong tele jarek bat ka kore chuagu jeno jen charge yen okay so no more meditin anyok chi ne de kontin la Awan Shan use unity wachi le lon ko dong de wuda me de jelun okay Chenetin kontin te chi dier ka kwide mete rete jen wa chaka thanks along ka ta da na dong charge lun ka ja chaka jogo you are a strong community with influence. Let build on this unity. No one can be strong alone. General Lual did not disclose who ordered this arrest or provide detail on the circumstances surrounding it. Jo chalat gwaseme wa Lual kane lad no yanje ka kwinguka
but then kia loinda kia nga lunya mo kia nga mi na kana kolat but loinda gwasame wa be ka kor ke me chikir me yadit eno cha nyaade cha jakwanya la dut Salva Kiir gweke jen odonga du Salva Kiir me yadit ramadan cha kwanya la senior presidential envoy donga jalu jakude mako ba jalunya eno to kan dial gweke jen odong jen dong jakko ba jalunya cause chi nediti muchalka one chan use unity mane kia a chan use community a community dunde en Kiir me yadit waken dio ja chikan warga chikan gwara dut Salva Kiir ka chikan wuda me chikan jakko ba jalunya ajen jo dan le roda entame so mi jira mi jidit gwasame ka Nuer online TV channel gore jen wujin der subscribe for the notification bell der jetwan gwalon ko de channel dar wo wonyam en ban nyu jigale rodian biata kamal bye bye